थासिगे मियामगी नुमित अमदि सिंगी लुसिंगबसिंगी नुमित पुन पांगथोखरे बीजेपी न सिरखिबा मराल सिंह युमफम यावदबनि हाइना चीफ मिनिस्टर न फोंदोखरे कई कायहनदनबा सेंटर द पिसिनगदबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग ओइबा मेमोरेंडम सेम साबा लोइरे हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जॉय कुमार न लाउथोखरे सेंटर अमदि NSNIM अनि के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट असे मणिपुर थुगाइनबा सेम एग्रीमेंट नि हाइना हानि चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी न मराल सिखरे इम्फाल बु स्मार्ट सिटी अमा ओइना सेमगनबा सेंटर दगे लुपा कोटी साम तरु थादरगले हाइना मिनिस्टर श्याम कुमार न फोंदोखरे अमसों बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की गायकों खुनौदा लौ संगम अहुंगी फौबै सखंगदबसिंगना मई थादोगदे सेनबसिंग सैराक पीबियु हाइना अपील तौरखि मैं मखरुमजरी अदोमनी एमबीबस इम्पैक्ट न्यूज नि आई के थोक्सोम हौजिक पुंजासि फावगी मरुय पाउसिंग म्यामदा पिजरी था खुदिंगी लेफ्टना सथरकपा म्यामगी नुमित अमदि हिल लीडर्स डे ngasi CM बंगलोदा पुना पांगथोखरे थरमदुदा तोंगान तोंगान डिस्ट्रिक्ट की मियोय साउंगारोमना मखोई वाकत पुदुना लाखी ngasi की थरमदुदा चीफ मिनिस्टर नोंथोनम बेरेना डिसेबल अमदि लुखराबी सिंग मपुंग ओइना उनदुना मखोई वाकत सिंग ताकी थरमसिग मरी लेना चीफ मिनिस्टर ना पाउमी सिंग उनबदा डिस्ट्रिक्ट खुदिंगदा हौखिबा तारीख 3 दगी हौना डॉक्टर अमदि सोशल वेलफेयर टीम ना कैंप तौरी कैंप अदुदा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा हेल्थ सेक्टर गा मरी लेना कंप्लेन सिंग स्पॉट तौबा ngamle हाइना फोंदोखी अमरोमदा ngarang कांग्रेस पार्टी ना फोंदोखिबा एलिगेशन सिंग की पाखोम पिरदुना महाकु ओकपा थोलकलिबा मियाम सिंग अदु नमदना कनागुमने इंसिलकलगा थोहलकपा याबा नते ममांगी लेगाकना पंगतौदा तौबगुम तौबा नते हाइना फोंदोखी माना मखा तारादुना पंगलाव लाउदुना अवाय खुम तौनबगी महुता थबक ओइना उलगा येंगनरसि हाइनासु फोंदोखी प्राइवेट डायलिसिस तब कान डायलिसिस तब लिंग मंगा निपान चंगे नमदे पैसा पीबी लाखों सो मेनी थिंग्स हजिकी हेल्थ स्कीम की लाख अनी जनवरी तारीख 1 चनब होगदब हजिमक चनब होगदब खोंसांग रोड को मोई तौरमी कहो चाही 10-15 एक्सीडेंट थोगद उरे लंबी उबीरे मैम मोई क्रेडिट नि कहो मोइना लोइसनबा ngममदब मयाम अखोइना लोइसलगा पब्लिक पी अखोइगी सरकार से नतब अतोपम लागास अखोइना तौरमबदो अदुम मोइना अदुम लोइसलगा पीनी अदुगुंबदु ngangnabagi level du gi politician du na how they will serve the state दाकल अमरोमदा कांग्रेस का NSNIM का साइन तौने हाइखिब लेते हाइनसु पाउमी सिंगदा फोंदोखी महान मखा तारदुना हौजिक लेरिबा नागा इंटीग्रेशन की हो सागतखिबसे कांग्रेस गवर्नमेंट ना इंकम जालेसे मसावान हुंपनरा थोइदा AICC की ऑफिशियल सिंग यावना मतम यूनाइटेड नागा इंटीग्रेशन काउंसिल का तौनखिबा एग्रीमेंट अदुना मरु हुलनबनी हाइना फोंदोखी NSNIM दी लिसिंग मसापन बरफुनिफान की मतुंगदा साफोंगलपनी मरम अदुना हौजिक लेरिबा नागा इंटीग्रेशन की एहोगदु एग्रीमेंट अदुना मरम ओइदना कांग्रेस न मरु हुलनबनी हाइबनी मरम अदुना कांग्रेस न लेबाक मियामदा लाले हाइजगदबनी अदुमकना NSNIM गा कांग्रेस का नागा इंटीग्रेशन की मतांदा साइन तौनै हाइखिबदि लेति हाइनासु फोंदोखी माना मखा तारदुना यारिबा मखैदी इशू खुदिमक वारी सानदना वारोसिनमा पुरकनब होनबदा मतेंग पांगबियो अमसोंग बन ब्लॉकेट ना सिंगबा यारि मखै तौबिगन हाइना सुमियामदा अपील तौखी प्रीवियस गवर्नमेंट की लेरब ग्रीवेंसेस मयाम दुनी अखोइना हुजिक सेंगिसे ममांगदा जबान पिसल लंबा हाइजल लंबा तौसल लंबा तौदि तौरमदबा मयाम दुनी अखोइना हुजिक सेंजरिसे मयाम खमगी अखोइगी मतमदा कोई कमिटमेंट पीरग तौदबगी एजिटेशन अमत लेते ममांग तौनी हारमग थमब फुम थनम मैम सेंबदने अखोइना हुजिक खितंग मतम चंगिसे आई होप संगाई फेस्टिवल विल बी सक्सेसफुल अदुगा बिजनेस समिट ख्वाइदगी मरु ओइदि असिनि इट विल बी द फ्यूचर ऑफ स्टेट इन्वेस्टर मैम अखोइ हुजि MOU साइन तौनना कनागुम खरना लीगी कनागुम खरना बंबू गिदा कनागुम खरना अखोइगी फूड प्रोसेसिंग गिदा कनागुम खरना कोल्ड स्टोरेज गिदा सुगुम अखोइ डिफरेंस कंपनी मैम अखोइ कांटेक्ट तौर कांदा कन्न होनजरी अखोइ मणिपुर की ngमखै काहेंदरब मणिपुर की पॉलिटिकल पार्टी सिंग अपुन फिरेबा इंडिया गवर्नमेंट ता खंगहनबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग ओइबा मेमोरेंडम अम सेम साबा लोइख्रे सेंटर दा पिसनगदरबा मेमोरेंडम असी सेमबदा कांग्रेस पार्टी की मिहुन अबत यावखिदे हौखिबा अक्टोबर 19 दा पांगथोखिबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी मिफमदा सेंखिबा मियोय तरेन साबा मेमोरेंडम ड्राफ्टिंग सब कमिटी ना तोंगान तोंगानबा मिफम अहुमलक फमदना मेमोरेंडम असी सेम साबा लोइसन खिबनि हाइना सब कमिटी असि चेयरमैन ओरिबा NPP दकी कारक्तुना लेगाक असि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओरिबा युमनाम जॉय कुमार ना फोंदोखी ngasi न्यू सेक्रेटरीट लेबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हॉल दा मेमोरेंडम ड्राफ्टिंग सब कमिटी के मेंबर सिंग यावना पाउमिसगा उनबदा ड्राफ्टिंग सब कमिटी चेयरमैन ओरिबा युमनाम जॉय कुमार हाई
ड्राफ्टिंग सब कमिटी अहानब मिफम होकिब नवेंबर 2 दा पांगथोखी अनिसुब मिफमना नवेंबर 13 दा पांगथोखी अमसों अहुमसुब मिफम ngasi पांगथोक्तना मेमोरेंडम असि फाइनल ड्राफ्ट सेम साबा लोइखिबनी नोमनिनी की मनुंगदा से मिनिस्टर दा पिसिलगा ऑल पॉलिटिकल पार्टी मिफम अमुक कौरगा ताथोक तासिन तौरगा सेंटर दा पिसिनब होनरगनी हाइना युमनाम जॉय कुमार ना फोंदोखी तोंगान तोंगान पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मिहुत यावबा मेमोरेंडम ड्राफ्टिंग सब कमिटी की पांगथोखिबा मिफम अहुमक्ता पॉलिटिकल पार्टी खरदी खुदोंग सादबा खरदगी मखोई मिहुत यावबा ngam पार्टी की ओइबा वाखलोन अमदि मखोई फिरेप सिंग अइबसे ओइना फिसलखी अदबो कांग्रेस पार्टी की मिहुत सिंगदी मिफम अमत सरुक याखिदे मखोई की ओइबा वाखलोन अमदि फिरेप सु फिसलखिदे हाइकी ngasi sida koi more or less draft si koi finalize tawul loire nominee ki manung da honorable chief minister da koi submit tawjarani adu ki matung de all party meeting amuk kaurga pura finalize toga yamna tuna government of india da koi ki manipur state ki laiba stakeholder mayam sing ki kari steno haibido koi khangana ba stand of all the parties which is already known to one and all and of the people, which means no compromise on the territorial integrity of the state, and in short, will be against any kind of six settle. But I think it will be not the appropriate time to give you the full text of it. Nakalabaramda India government amadi NSNIM ga sign tone ka framework agreement Manipur thugai na basemba agreement ni haina hanaga se minister Okram Ibobina phongdokre wafam ase ngasi Bisnupur district block congress committee ne sinduna पांगथोखिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वारोल खंगहलु हाइदना बिष्णुपुर बाजार दा पांगथोकपा वाकत इनफम दा वाफम असे महाग फोंदोखिबनी महान मखाताना हाई सही कया नुंसी सानना लेमिनरकलबा सिंग अमदि तंगी इसिलिनाव की बरकता थारकलिबा सिंगसेप असिना नुंसिनहंद्रे अदुगा करिगुंबा इंडिया गवर्नमेंट NSNIM की डिमांड असे पीखिबा तारबदी सुंगछोय छोयदना मणिपुर असि कायगनी हाइना महागना फोंदोखी ngasi मिफम अदुदा सरुक याखिबा हानगी डिप्यूटी स्टेट मिनिस्टर गायखांगमना हाई भोट काद्रिंगई मतमदा बीजेपी ना लैंगाक हेक पाइबगा मणिपुर दा लेरिबा NSNIM की कैम्प सिंग सयोल अमगी मनुंग तकथोकनी हाइखिबा ngasi थानिपाल हेलगलबा सिदा तकथोकप ngमद्रिबा करिगिनो हाइना हंगबगा लोइना मणिपुर की लमदा वेलकम टू नागालैंड थाबदा एक्शन लखतकनी हाइखरगा हंदक सांदेल दा वेलकम टू साउथ नागालैंड हाइना थारंबगी थौदोकता ngasi फावबा करिगिदमक लखत्रिबनो हाइनासु महागना मकाताना हंखी ngasi की वाकल इनफम अदुदा MPCC के प्रेसिडेंट TN हाउकीप अमदी तोंगान तोंगान बा केंद्र की कांग्रेस MLA अमदी कांग्रेस पार्टी की मरुइबा थौमी कयासु सरुक याकी नरंग हांसिंग तबदा मामनी मखोय मयामा सतबदा वेलकम टू नागालैंड हाइ इबका करी पुलिफाउ एक्शन लोबी दबदा नरंग लोबना बनी हाइबा नसिन लोबदा फुया हेसे मसिन वहन थोक करिगो पैसाने थुमियोबा बीजेपी सरकार पायरबा आइकॉन शासन पाए बता रही नॉट द केन IM की नॉट द केन मणिपुर टेरिटोरी बंदा लेने के हफ्ता आने मनुंगा तक ठोकी रो वहां नहीं रो तक ठोकी रो सिद्धि थापरे निपन जंक्शन है हफ्ता दिलार से फरक है लोगों नंबर शक्ति को पाए लोगी रो अमुको CCS के बदी UCM ना पुनः सिंदना हायेंग अयो पुंग मापन मखाई ताबदा नोमई ओइबा मियागी खनने नबे की थरमा बांग थुक लगनी हाइना यूनाइटेड कमिटी मणिपुर ना हातरक पसेरो लमना खंगहलकली फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मणिपुर दा ओहेलकप याबा फिबम सिंह हाइरिबा हिरम असिदा पांगथोकदोरिबा खनने नबसिदा मियामना सरुक याबि हाइना पाउजेलकली लोइनेना मिफम असिदा सरुक याबा लाकपा मियोय सिंह कनागुबा मियोय अमतना अपनबा मदि अयत फिबिगनो हाइनासु सेरो लसिना अपील तौरकली इम्फाल बु स्मार्ट सिटी मोइना सेंगत सागनबा सेंटर तक लुपा कोटी साम तरुक थादरकले था अहुंगी मनुंगदा स्मार्ट सिटी सेंगत पकी थबक असि सादा मरफुद्रा दी लोसिनबा पांदम थमनि हाइना महुत मिनिस्टर थोंगनाउजम श्याम कुमार ना फोंदोकरे लोइना इम्फाल की कोइबदा लेरिबा दुकान सिंगदा डस्टबिन थमदबा अमदी दुकान ममांगदा अबोर काई तारम थोकलबदी दुकान सिंग अदु मतम सुपगी ओइना फंब थिंगजिलगनि हाइना सो मिनिस्टर ना सेक्शन वा थमलकली ngasi minister श्याम कुमार की सेक्रेटरी लेबा ऑफिस चेंबर दा पौमी सिंग उनबा मदा महागना हाई लालिबा नवेंबर 19 दगी हौगतरिबा संगाई फेस्टिवल असगी मांगोइना मणिपुर दा लेरिबा म्युनिसिपल काउंसिल सिंगना कोलिबा मफम सिंग लू नाना थंबियु हाइकी लोइना मतम खरक खक्की लू नानबगी वाखलोन थादोक्तना मतम सुपदा लू नानबा लेबगी वखल सेन बतंगाई फदे हाइकी मान मकाताना अयु अंगनबदा डिस्पोजेबल ग्लास सिजनदना सा योलिबा सिंगसु हाइंग अयु पुंग मंगादगी हौना मकोय मकोयना सिजनरिबा ग्लास सिंग निंगचिना मफम साना थमगदबनी अमसुंग इम्फाल मनुंगदा जर्दा अमदी हिदाक मनागी पोथोक अमता यावबिगनु
योनबीगनो हाइना मिनिस्टरना अपील तौकी थंगाल बाजार पौना बाजार पुरीपो रोड क्वाकितेन रोड एयरपोर्ट रोड कैसामथोंग रोड सिंजमई रोड लेब बाजार मिसिंगदा दुकान फमी मयाम सिंगना साइसकी मपादा अमोरप तानबीदनबा अपील तौरी दुकान सिंगदा डस्टबिन थंबियो अदुगा डस्टबिन थममद्रगदी ममांगदा ची डाटा रमगदी इसा इसाना मदैदा अलगी मतुंगिना अखोगी एक्सेल लखलपदा दुकानदार सिंगना मदु वरुबीदनबा मिथाक थोंदसु अदुमसु अपील तौरी सही सुपा अदुम ड्राइव तौगनी दो हाइबे मयाम सिंगसी इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑनरेबल मेयर्स अमदी स्टाफ मैम लोनना ड्राइव से हेंग चथब होगनी स्मार्ट सिटी पाखनब क्रोस चाम तरु रिलीज तौरे अदुना स्मार्ट सिटी से कोई इम्फाल की मथक फजनब मचा मौन लेनबीदमक था अहूंगी मनुंगदा स्मार्ट सिटी से 90% लोनब कोई होनगनी है एमेडिया थोंदा अपील तौई लौ यैनबा पैदुना थंबा फौबै सिंग मै थाबगी थौ हंदक मणिपुरदा तोइना साथरकले ngasi बिसुपुर डिस्ट्रिक्ट मनung sanba ngaikong khonok lambi mapanda paiduna thamba लौ संगम अहुंगी फौबै सखंगदब सिंगना मै थादोक लमके थादोक असे ngasi यो अंगनबदा ngaikong khonok मदि पम हाउस फाउदना चलिबा तिदिम लंबिदा थोखिबनी ngasi की थादोक अदुदा मैना साख्रबा लौफम सिंग अदुदी कैनो थोंखादगी लाइस्रम समानंदा निंथौजब ओंबी बेमबेमना फौबै सिंग अदु ngasi यैनबा पैसिंदुना ngarang thamnambani अतोप मई चाकपदा यावखिब फौबैसिंग अदुना कैनो थोंखादगी तखेलबम अथौबा मैतैगी ngarang पैसिंदुना थमलंबनी सेनबा मियोइसिंगबु अथुबा मतमदा मरी लेनबा सिंगना फादना पुथोपि हाइना अपील तौरकली अतै अतै तौबुदी तौबुनी कुमम्मगी सुवाना होनजदना तौजबा पोसिदैदा फौ हाइबा फौजी बुक इसिकचा ओयरी पोसि सि थागे यावना थाबा मा चनबी मोइन तौरे इसी हंता इंगोंदा थोखरगजु मखा ताबा अतै अतोपदा थोक इदनबा मै थारिबिसिंगनेसु आई हाइजरी करी नुवाइतबा लैबगिनो रना इंगोंदा नुवाइतबगिरा नत्र करी पेंदबगिनो मसी मतुंग ताबा अतै दजु थोहन बिदनबा मरी लेनबसिंगनेसु खितंग मियंग चंगबिनबनै हाइजरी इथाई बेरेस नंबर बोरेगा इथाई मदि मसिग नंगना खुंदारिबा खुंगंग सिंगदा थेंगनरिबा खुदोंग सादबा सिंग एनएसपीसी दा वाकलबसु ngasi फावबा ताबिदबदगी ngasi दगी हौना एनएसपीसी अमदि इथाई बेरेस की थबक थरम खुदिमक थिंगजिन बकलोनेना इथाई बेरेस लंबी की गेट सो लॉन्सिंदुना प्रोटेस्ट हौखरे इथाई बेरेस एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी अमदि इथाई बेरेस की अकोइबदा लैबा मियाम ngasi अयो अंगन बदगी हौना थोंगनरक्तुना इथाई बेरेस लंबी की गेट सो लॉन्सिंदुना सत ओक सिंग थिंखी अदुबु अनाये स्कूल अमदि कॉलेज की महिरोई सिंग दि हानगुम सतहनखी पाउमिस के उनबा मदा इथाई बेरेस एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट आई शांतना फोंदोरकपदा इथाई बेरेस का नंगना लैरिबा खुंगंग सिंग मरोइना इथाई लाइखोंग वारुको कोम्पोक अमदि इथाई बेरेस इथाई बाजार की मफम सिंगदा इथाई दामना मरम ओइदना लंबी नमथखिबा मतम सांगना हिरम खुदिंगमक्ता अवाबा मायोकनरगलिबासी मियामना हंजिन हंजिन वाकलबसु एनएसपीसी ना ताबिरक्तबदगी इथाई बेरेस की थबक थरम खुदिमक ngasiदगी हौना यानबा पुरक्त्रि फावबा थिंगजिनबगी खोंजंग असि लौरकपनी एनएसपीसी का यानबा पुरक्त्रि फावबा मखाताना खोंजंग संगसिनखिगनी हाइखी महाना मखाताना हाइखिबदा ngasi lambi thinggi khongjang asidi ithai beres asibu faudna salib school college ki mahiroi anaye ki yelaga numidang waram gi pung taruk phauba satharaga NSPC ki thabak thoram khuding makti yanaba puraktri phauba thingki gani haiki yamla thum matamda negotiation tawbiu aikoida positive response pibiu wari sanabagi damakadi koi kunja sing asidi sem chaduna lejari maram masina koi condition amtang thamjage NSPC site tagi aikoina haijari basing asi tabi dadana leibiragadi koi ngasi haribu numit asidagi NSPC amsum thai village ki thabak khodimak koi parja sing asina koi kusam naraga pudel lingje manaraga imai ben sinnaw morumpang khwai puna makalunena koi ngasi dagi official goi thabak khodimak ti thingjar yamla thum matam Tenopal district manung sana laiba ais mongsang khul taba lambi ki fibam yamna fattabana khul asida natana lambi adugi aduda ki sanglak liba khul mari ki praja sing awab mayongnari ais monjang khulda education department ki makhada sengot sagaliba government polytechnic college su lam loksin bagi fibam thokwa compensation pi di haiduna sengot sagatpa thingjin khre impact news na mongsang khulda natana atopa khul mari tagadab lambi edo fibam sorta lairaba thengara khibani सिंग लंबी ओइबना शक्तिमान गुंबा गाड़ी नतना तो गाड़ी अमता संग यादन लैरी खुल्लदुदा सेंग सागलिबा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की थबक पुमनमक्सु लेप्तना लैरम थेंगना रखी मफम अदुदगी फंगबा पाउदा मणिपुर गवर्नमेंट का यानखिबगी मतुंग इना इनकम जालिसिनी 15 फाउबई मनुंगदा लैंड कंपेंसेशन पीगनी हारगा कॉलेज साबा लोइसलमदाई फाउबदा कंपेंसेशन पीदबतगी थबक सुब थिंजिनबनी हाइरी आइस मोंगजांग खुलगी सेक्रेटरी लेलेट हाउकिबना लंबी असि पीएमजीएसवाई की मखादा 2016 दा आहाना फेज गोइना
repairing taukraba matung 2017 handaki sai asida kilometer ahum mari muk repairing torongki repairing horom laga kilometer tarani thoi tarahum doi muk sangsil liba ais mongjang village amasung atopa khul mari ki lifeline ori lambi sing repairing tawbal lekre haina phongdorakki kun gangi mising sathok chatsin lambi lamben ngari macha phauda chatpa yang awa bathing nagre sin maram oidona akhoi government sarkar na concern authority na athu matam da yingsin biraga lambi si thuna sembi na ngai haizari construction work se ngasi numit tegi makha chathaba yarroi haina akhoi thingre yaragadi authority concern government Manipur na yangbiraga si thabak se athu matam da problem solve tawnaba nizare veterinary officer kunthra taret po appoint tawnaba state cabinet na lokhe ware bad handok pi haina all Manipur unemployed veterinary doctors association amupdana taksilakli Manipur press club pawmi singa unabada association asi president ts sauba devina phongdorakpada cabinet na nongna appoint tawnaba laukthokli ba post kunthra taret ase ing kumjale sema sama marpudra mapanda appoint tokhiba contract employee ngaktani amadi makoi singa do sahi taramanga gi mamangdagi haibadi ing kumjal lising ani ahungi February kulum doida terminate tawkhrabani makoi ba muk nawhona na appoint taw bhai ba sei MPSC gi recruitment rules ki wang madani haiki Anuba koi asum bakharati purakani aibadi koi leibak sigi damakta mamangi leba sarkar dudagi handaki sarkar sinani asum bakharati purakani corruption tawroi haibna singba ya mama makokta di hobiraga hoji corruption hana hobirai se kai gino singe koi na haijaninge che haji corruption hana moina phongna se corruption tawwe haibse sigi ko sina haji tawrei bangarangi cabinet senduna haji handaki government se corruption da makok wairani haibse koi thajabasi media gi through da koi thamjari Tribal Research Institute TRI gi matik saba deputy director atuba matam da hapkadabni haina All Manipur Students Union amsuna sangsilapa khongjangi sarka moina ngasi CC Higher Secondary School amadi Lamlong Higher Secondary School da mahiroi singna wakan infam sathakre CC Higher Secondary School da sathakiba mifam aduda saruk yakiba amsu gi Vice President Peter Laisramna Institute asigi deputy director hapaki batang da tha asigi tang tarahom doi phawgi manungda Tangdang ba ma khanghan gani haina Tribal and Hill Areas Development Minister nasu MSU da thajaba pirakhabasu ngasi phawba karigumba matal phongdorakpa leitre issue asida CSO kharana communal politics torakpa laibak thibani MSU na talib demands asi phangdri phawba makhal makha kayagi akan makhongjang sangsilagani haiki Merilai jabam hairoi experience adum bai damakta MSUna matam punamakta mogi damakta lepli habse kaubiganu aduga handaki deputy director TRI gi post ki kaubasida khallaba candidate adubu niyom chumna nepotism yaudana favoritism yaudana corruption yaudana niyom chumna khanba do MSUna puning jingjari ngasi chathariba akoi sirin protest am democratic oba sirin protest asina lebak miam da amadi paliba sarkar da democratic oba khongjang sida MSU amadi government ga yasanaba protragadi MSUna makal makha taba education akan mayam changselani apche MSUna thamli Yellow kanbaga mari lainana Socialist Student Union of Manipur SSUM gi publicity and propaganda convener Naurem Tanoranjan amati Manipur Proletariat People's Democratic Union MPP DU gi president namana pa mega chandra nangarang gi satarakpa sarahanwi khongjang pung kunmari mapung fakre Hojiksu makhatana sorahanwi khongjang sathari Yellowi kananaba kanglon semo ngamkhai kananaba constitutional protection PU amadi miyamge sakthung matpasing serak PU haiba demanda ngarang diki kaisapa laisom lerakta leiba SSUM gi loisang da satharakpa sorahanwi khongjang asi makhatarakpo ina ngase kaisapa leimazam laikai community holda sorahanwi khongjang asi sangsin ki loinana makhatana tale demand sing phangdri phawba sangsin ki kani hairi Nakala manobda Manipur Police ki kangbu mana khongjang sangsileba sing asibu mikup nahom singna senaduna lairi None kaitel manakta ngarang numidang pung tara makhai taba do aida sakhang daba singna nongmei round kaya kapaki mayakta ngasi miyam gi oiba santi gi khongsana masatkre miyambu aki ekang pokhanduna yumdagi mapan thokpa phawbada singna ba pokhaliba sigumba Though see Matung the Tobigan Hina None Bazaar Board
Noneria Villages Council yauna tongan balup sing na fil torok ka loina na kanana kari maram gi thodok adu thogon bano haibdo atho matam da sangdok piro hairakli ngasi pangthok heba miyangi concert adu ga mari laina na mahiro sing amadi mafam adagi lusing basing yauna mifam amasu pangthokki Future Universities Challenge and Opportunities for Relevance and Excellence Haiba Hiramda Association of Indian Universities AIU gi is zone Vice Chancellors meet pangthokre Vice Chancellor meet adu Association of Indian Universities ki makada Manipur University na Thobu oidina University asigi Vice Chancellor gi court holder pangthokibani meet aduda India gi is zone da lairiba University singi Vice Chancellor singa sarugya ki meet asida Manipuri Governor Nazma Heptala su sarugya ga dabani adubu asin bathabaka malaibadagi sarugya bag nomkide meet aduda University singna awang bathaki mahi tabibada thengnariba awaba sing anowa mahi kutak technology ki matangda khananenadana University singbu hena awang bathakta pukana bathok honagadori mihamadada AIU ki President Professor PB Sharmana Malem pumana hojik India da natana laibak asudla riba University singda mai onsin bahorner horaklabani masigi maramdi India da laying pathap science technology ki lamda anogano bakaya putorakpa sinani University singbu anawa mayona bada awang bathaki mahi tambiba romda sangsinaba honabada honaminasi haina fongdoki A decade ago our gross enrollment ratio was only near 10 and today it is touching 25. We have done a great job in pulling more and more people towards the university, putting close eyes on India to understand what India can do for itself and what India can do for the global community. With what we have done, the whole world has very high expectations from higher education in India. And we have to recognize this challenge, identify the imperatives of this challenge, and go in a highly systematic, planned and strategic manner. Kuntra Matharak Suba Manipur University Inter-College Youth Festival 2017 Laliba November 34 ke Kunpaba Manipur University da pangtholakani haina Manipur University Students Union Musuki Serolamana Hairakli Loinana November 34 dagi Thamliba Sintha lepgi atingba se mahiroi khunai khanbituna komthok pina basu Serolasina apel tarokli Matang swasida break malojage break matungda agency na tha siki tang kuntra phawi manungda kerosene singthok pi haina Kevin PD na khangalakpaki pau amadi Manipur amsung malingi tongan ba I pau sing putuna laksage Impact News bu mieng tadron review break matunda mayam amung na taram no sari bulletin asiki makata pau mayam da pizari singthok tana leriba PDS ke item ama wariba SK oil mari leina ba agency singa tha siki tang kuntra phau pi manungda singthok piu numit asi phawbada lopham thokpa SK oil kerosene lawdaba tarabadi lenga ke policy amki makada dealer mobile seller amadi retailer singda thadolakani haina Kevin PD Minister Karam Syamna Fongdokre all secretary talaiba mahaki office ta pangthokpa pawmin singa unabada Minister Syamna tha amagi lopham thokpa SK oil suna lawdabana depota ka hena paisilaga leiba amadi center da tha gi piriba kota asisu suna lahoddragati tingjin khibagi fibamda leire SK oil kerosene liter amada sobnagi lupa kolum doida laingak na miyam da fangali amadi market tadi liter amada lupa nipu dagi ne nipu manga phawa yonai sahi asigi September thagi SK oil kota kiloliter lising amaga samari yakai taruk pirakpagi manungda agency na sobnagi kiloliter satret subna nipan lokthokpana kiloliter satret nipu nipan laps oike October thagi su kiloliter lising masamari yakai taruk manungda sumatangi kiloliter sanipan nipu nipan logdona kiloliter satruk nipan laps oiki tha sigi oinasu tha tangkhai langchil alba phawbada kiloliter lising masamari yakai taruk manungda sumatangi kiloliter samari ke nipan khaktamak singthokli laps leiriba sing asina oil depot ta thampham leiraktabadagi awaba mayok nari SK oil leiri haiduna center na piribe state asigi kota singhoddrabadi darkar leitrabara haina kota kakhiba yana leiribani adulteration amadi mai sang naina lakpana kerosene logdabagi factor ama oiram labasu yai adumakpo logpham thokpasing adudi agency na sang naina logdana miyamda phangalo haina mahakna phongdokhi sarkar si March ki dagi tauraga April tha dagi huji phawada napsa gi seng aduga PDS ke item huji oiriba SK oil se ngasi phawada kendra gi oina sarkar gi site gi people leptana adumak pidana lai
अदो कना कना गुम्बगी फंगी नत्रग फंगदे हाइबा अखोइदा हुजिक फौदी लाक्ट्री लाइबा तारगसु रेशनिंग एजेंट कंसर्न डीसी डीएसओ अदुगा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगदा मिनिस्टर CF and the PD हाइबा हुजिक हुजिक पीरि पोसिंग पीना मियामदा खंगली अदुगा कोइना फंगदबगी मरम करिगनो गाइबसिदी प्रजासिंगना हंगबियो लालिबा संगाई फेस्टिवल का मरी लेना थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने यारीपोक सिंगादा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन सथखरे यारीपोक पुलिस के एसडीपीओ न लोसिंग्रो सथखिबा ची बहुम की थबक अदुदा यारीपोक पुलिस स्टेशन हैरोक पुलिस स्टेशन अमदि नोंपोक संगाई पुलिस स्टेशन की टीम सिंग याउखे मदुदा पुन मियो चाम यांखै वेरीफाई तौखरे हाइरी फेस्टिवल असगी सखिन थोरंग लोकत पोइना इम्फाल वेस्ट की मफम दसो इम्फाल वेस्ट कमांडो की टीम सिंगना ngasi tongan tongan matamda cordon and search operation satake ayuk pung manga minute 15 tagi 3 minute kun phawba tera khamnam ner ke yum sing sangdona thiba humba ki thabak satake punna yum humpurom sangdona thiba humba satake amadi miyoi sani rom verify tauki mifami punna mata yaukide निंगोबम एरिया दसु नुंथिल पुंग अहुम मखाइदगी मरी मखाइ फावबा थिबा हुंबा थबक सथखी असिदसु मिफा मिफु अमत याउखिदे बाउपरागी मफम सिंग दसु इम्फाल वेस्ट कमांडो की टीम ना नुंथिल पुंग मरी दगी मंगागा मिनिट कुन फावबा सर्च ऑपरेशन सथखी अमदी मियोय कया वेरीफाई तौखी हारिबा थिबा हुंबा की थबक सिंग असे इम्फाल वेस्ट के एडिशनल एसपी ऑपरेशन आरके मदनी माइना लोसिंगदना सथखी बनी संगाई फेस्टिवल के सखिन थोरंग लोखत पोइना ngasi nungthil pung ahum makhai ado aidagi mari makhai phawba thobal district manung sanba arapti maning laikai da search operation sathaki thobal district SP ke megachandra ki bieng makhada nupi police yawba police district asigi CDO ki team singna sathaki ba operation adu da miyoi sani ga sumna manga verify tawduna singna banu patar local ba matung makhata ba verification ki damag lilong police station da kusin naki इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी कबीब के सुपरविजन मखादा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना निगम थोंगयावदगी बासकुंग फावगी तोरेल मपान की मफम सिंगदसु थिबहुम की थबक सथकी हारिबा थिबहुम बदु डीएसपी कमांडो रॉबिन्सन खमनाम अमदी कमांडो ओसी लुंथांग वाईफाई अनि की लुसिंग मखादा पुलिस टीम सिंगना सथकीवनी ऑपरेशन अदुदा पुनमियो सहूम यांखै वेरीफाई तौबदा यूनिलेप यारंबा वेल आउट अमा यावना मियो मंगा लोकतुना मखाता बा वांग पाउंग सथनबा इरेलबुंग पुलिस स्टेशन दा खुसिन नखी काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी डब्ल्यू सिंगसिट के सुपरविजन मखादा वावगाई लमखाई बाजार दसु ngasi नुमिदा वाइनम पुंग मंगा दगी तरफ फाव बती बहुम की थबक सथके पुन मियो सनी वेरीफाई तौखी अदमको मिफाम पुन याखिदे थिबो हुंबदो एसडीपीओ काक्सिंग टीएस देसोर्स सिंह काक्सिंग पीएस की ओसीएस नंदा पापू अमदी हियांलम पीएस की ओसी टीएस दामू सिंह नलो सिंगदना पुलिस टीम अमना सथकी बनी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट एसपी जोगेश चंद्र हाउबी जंगी सुपरविजन मखादा बिष्णुपुर बाजार एरिया दा युपुंग 13 मखाई फाव थी बहुम की थबक सथकी बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन अमसुंग बिष्णुपुर कमांडो की अपुन टीम सथकी ऑपरेशन दमी चाम यांखै वेरीफाई तौखी अदुमकपु मिफा इपुन अमत याउखिदे थौबाल डिस्ट्रिक्ट की एसपी के भी मखादा यारीपोक पुलिस हैरोक पुलिस अमदी नोंगपोक संगाई पुलिस की टीम सिंह यावबा एसडीपीओ यारीपोक अमरजीत सिंह आरामबम लुसिंगबा पुलिस टीम अमना यारीपोक सिंगा मया लेखाई दा लेबि युम अमदगी एसपी टैबलेट कैप्सूल लिसिंग मसापन मरफुमापन अमदी एन10 टैबलेट कैप्सूल मरफुतर फारे हाइना एसडीपीओ थौबाल के सेरोल अमना हाइरकली मखा तारकपोइना यामलब टैबलेट सिंग अदो थमलमनिबा युम अदगी युम्बु एमडी दौलत खान एलाइस देवान सही 38 अपोपा लाइखिद्रबा एमडी लतेपसु फागत पंगमनि हाइना सेरोल सिना मखातारी प्लाटिनम एक्सिबिशन यूरोप लिमिटेड सिंगदुना था असि 13 दगी 19 फाव लंदन ओलंपियादा पांगथोखिबा इंडिया फैशन वीक लंदन दा मणिपुर की मसक नारबा फैशन डिजाइनर रॉबर्ट नौरेम सरुग्यारोरे फैशन फेरत असिदा रॉबर्ट नौरेम दा डिजाइन तौबा मैतै नागा कुकी तांखुल अमदि कबोई फिरोल कया फॉरेन मॉडल सिंगदा सेलहंदुना उत्खरे हाइरी हिरमसकी मतंगदा ngasi uripok talaiba Robert Naurem Studio and Academy da unabada fashion designer Robert na haikibada London da pangthokiba fashion fair asida lamdam asigi tongan furup singi firul set sahan bagi baramde Manipur ase furup kayana pundra nungsina laiminaba state amani haibado udnaba honabani wangkai pi haina su khangdreba Rani Fida Meitei Mayek na haktuna akana na semba pi utpada
fashion parade adu bu yeng ba lakhi ba amadi saruk yakhi ba singna fashion parade loire ba matungda laigi haiduna demand kaya torok padagi phi kunlom leinaki hairiba rani fi asi landam sigi miyamna Robert Naurem Studio and Academy degi laiba yaragani fashion parade asida mahakpu sak khangan biduna the most inspirational designer 2017 award supiraki loinana matang sai gi December February 35 da London na pangthokadaba fashion parade amata su saruk yana ba invite torok le hairi nakal manomda paumi singa unaba adugi saruk ama oina rani fida mitei me haktuna sariba landam sigi phi sabi ahumda Robert Naurem Studio and Academy gi maike diga sama khutol pot pitun kai kumnaki mayamnasu support tobiyu akhoi oiba lamdamgi oiba pochai hinganji community khaibok taba si se tawdana just ID maite community ni only maite the focus tawraga I garment design tawni habase designer khuding maktagi any travel designer oiro maite designer oiro si wakhanje thadok piraga akhoi kaigumba any area small aina ngam area khuding maktagi ai isai sana habdi involve tawraga change se akhoi na tawraga di khitang oiraga su mingonda minungshi ma power paise yai handloom hairaga su akhoi na different ay yama khangdragasu community laiba kharaja sise pukhalaga naga khangde kuki khangde whoever akhoi laiba Manipuri main tribe sing se pukhalaga work tongna bai damangta ai khonari lamdam asigi thawak phangdriba naharol singi damakta Bobon Technical and Skill Development Private Limited lamdeng khono lamsanga thani makhai gi electrician amdi pumbler da lemna training pikraba matung thabak phangan khraba mihoi taratarok pu laliba November kunmathoi da India gi maming lereba company Salcom ta join toruna bagi tabak ngasi BTS digi chairman ngangom na Basanta Singna Mangol pidan Imphal thadokre makha tarak poina topa India gi manung da maming lereba company kaya amanasu campus selection taununa bagi damakta offer laktun leire maram asina siguma khudong saba sing asi lamdam asigi naharol singna lobiyu haina Navasantrana fondorokli Sahitya Academy Translation Prize 2007 awardee Sanjen Bam Bhanumati na kangkhawdana laikidapda Senior Citizen for Society ki serol amana thamoi sokna nungaitaba phongdorokli Manipur yauna India ki tongan state ahum samna haliba Barak Turel gi ira thoni thoram Barak Namami Boropekra Subdivision Development Organization sindana ngarang jeri bangi Boropekra da hitang phamda pangthokre loinana IJR is amasung 57 Suba Mountain Division ani na punna sinba Assam Rifles and Barak River Safari haina mingthon ba Tipaimo Borovekra Lakipur amadi Silchar satkadaba motor boat ki team amasu Jeribam ki DC na lamthakre pangthokiba ira thoni ki thoram aduda Jeribam ki DC Robert Khetrimayum yauna masok naiba mioi kaya na saruk yaki ira thoni ki thoram asi haunabi matung ina laison tison ga loina pangthoki loina tongan mo kangluki oiba jagoi kaya su utki tholongi manung sana safari ki team adu DC na lamthaki ba loina team masina Barak Turel da makoi gi haising ma kaya su miam da utki Jeribam ki DC na safari team amadi thoram da saruk yaki ba miam thakap ga loina mahana haikibada Barak Namami Festival asi singlem na amadi mai pang na pangthok pasi aikoi khuding mak sautok saningai ni festival asina lemin nari ba miam yumthang nari be state singa nungsi sanana amadi he na mari phagat lakani haiba wafam sing phongdokhi Haukiba November mapandagi taramathoi phawba numit humni sumna Delhi da laibak pumbagi Central Trade Union sing amadi Independent Employees sing amasung workers sing na punna sindana pangthokiba Wakar Infamda All Manipur Mid-Day Meal Workers Union sa saruk yakre All Manipur Mid-Day Meal Workers Union gi mihut taramanga na saruk yakre Wakar Infam aduda sinmi singi demand talani toy pukhatana mari leina ba sing da taksin ki haina All Manipur Mid-Day Meal Workers Union na thadrok pasero lamana hairagli Ex Polo Club Wangkaina Kuntra Humdoi Suba N Hazare amasung Dr. N Thomas the level polo tournament ke champion obengam kre polo tournament asigi ngasi mapal kangsai bung sana ke ba final match satada Ex Polo Club Wangkaina Manipur Police Sports Club Team B bu Panjol mapan mari tabai ki ba pibengam ke satha ki ba polo tournament asida champion oikraba Ex Polo Club Wangkai gi sanaroi P Ozin na Panjol mari TS Jacob amadi L Atang ba ni na Panjol ani aduga L Tolong Khom na Panjol amaga sanki tournament asida runners up tahoraba Manipur Police Sports Club Team B gi Panjol mari aduna T Pratik Kumar amasung Ice Abong Khoman ani na Panjol ani ni sanki Manipur Horse Riding and Polo Association asindana knockout basis satariba tournament asida polo team Kuripan saruk yaki satakiba polo tournament asige champion oikraba Ex Polo Club Wangkaina trophy amdi certificate ke loinaba sel gi mana lupa lising yangkai
runners up tahoraba Manipur Police Sports Club team bina trophy with certificate kaloina ba sel gi mana lupa lising nipu gi mana sing phangki hanba oina polo tournament asida best discipline takiba CRPF polo team da All Manipur United Veteran Football Association na trophy kaloina ba sel gi mana lupa lising tara PK ngasi loising kiba polo tournament asigi thoram aduda Cabin PD Minister Karam Syam Youth Affairs and Sports Social Welfare amadi Higher Education Commissioner amasung Manipur Horse Riding and Polo Association ki President Ice Dilip IAS amadi Laikhitraba Dr. N Tombi ki loinabi and Sana Tombi ka loinana Polo Association asigi masak nairaba mioi kayana saruk yaki Sai SSC Center Kumalampak na sinduna thasi ki taruk tagi nipan phau da pangthok hiba battery test induction da sanoroi chama guntha mapan mai pakre haina center aski in charge L Ibomsa Singna thadorok pasero mana hairakli nakala maromna chaliba sahi asida India na yumbu oiduna pangthok hiba under 17 boys world cup ta midfielder ama oina saru yakiba Wanggoi digi Wangjam Suresh na mahaki football sanarapgi lamda Mayona mapikiba tawbong kokta iba TS Birasandra Singh Football Academy da laktuna mahakpu takpi tambi kiba coach amadi academy asigi maro iba thongdang loriba mioi singa unakiba galoina academy asida hojik hojik sanari ba sanori sing dasu malengi thakta sanaba ngamba sanori amam oiduna lamdam asigi mingchat purakpa ngamnana ba hona minasi haiba warol sing asi thamki haina academy asigi secretary na thador pasero lamana hairakli Kunmathoi siba FIFA World Cup Russia na yumbu oidna 2018 gi June 13 tigi July 15 phau da pangthok lagani World Cup asida malengi tongan ba confederation manga da ki team kunthani thoina group ni panthona league round match sing da akan balamba tawnaga dawri Football World Cup asige champion da US $1 million kunthani pan runners up da US $1 billion kunipan third position da US $1 million kunmari fourth position da US $1 million kunithoi oibikalona Manga subadagi nipan suba position da taba team singda US $1 million tarataro mapan dagi tarataro suba phau da leiba team singda US $1 million tarani thoi oibagaloina na taratare subadagi kunthani thoi phau da leiba team singda US $1 million nipan gi senpham sing oiduna apunba prize money da US $1 million samri gi sading tawgadori Russia gi maming leraba city tarama thoi da leiba Kazan Arena Spartak Stadium Cosmos Arena Mordovia Arena, St. Petersburg Stadium, Kaliningrad Stadium, Nizhny Novgorod Stadium, Volgograd Arena, Rostov Arena, Fish Olympic Stadium amadi Ekaterinburg Arena da Lairiba football sanapam sing asida sathagadariba kunmathoi suba FIFA World Cup asigi match sing sanaragani ningsingba yai Malem asida maming leriba masana ama oriba FIFA World Cup asai ahalboina in komjalasi masapan kuntrada Uruguay gi Montevideo da sanakiba match atuda yumbu Uruguay na Argentina ba panjal mari anida maithiba pikibani International Natural Bodybuilding Championship ta mangaso position tarakiba Paunam Romesh nganang taram na okre USA ke Las Vegas ta thasi ki mapan ki taran thoi phau da International Natural Bodybuilding Association na sinduna pangto kiba kunsuba Master Natural Olympia Bodybuilding Championship 2017 da India ke mahut sinduna saruk yaki bani championship asida lebak nifu ki bodybuilding singa saruk yaki Arabida bulletin asigi headlines amona miyamda thamjagi Thasigi miyam gi numit amadi singi lusing basigi numit punna pangthok pinakre BJP na sirakhiba maral sing yumpham yaudabani haina Sri Minister na phongthokre Manipur gi ngai kahendana ba center da pisingada ba political party sing oiba memorandum siam sabaloi haina Deputy Sri Minister Joy Kumar na lauthokre Center amadi NSN I mani ki framework agreement ase Manipur thugai na ba sem agreement ni haina hanaga Sri Minister Okram Igobina maral sikre Impal bo smart city amo ina sangkana ba center ki lupa koti sam ka taru khada ragle haina Minister Sang Kumar na phongthokre amasong Bisnupur district ki ngaikong khunauda lausang ahong ki phawai sakhang da basing na mai thadok lamle sena basing sarak video haina apel torok